Aga jingla kai ODI cricket happening ke Afghanistan Persia eka South Africa. Abo pai shakare ke jingla kai ke Afghanistan kala khor ke nam job hadin magalala ber pelem sok eka South Africa hadu shispa nyau ron. Badaha kana ke jingla kai urang kawang bol jongka Afghanistan Rashid Khan hulio ben khor hadu sun weekend. Aga jingla kai La Liga happening ke Alaves Persia eka Sevilla. Abo pai shakare ke jingla kai ke Alaves kala khor ke nam job hadin magalala ber pelem eka Sevilla da arla kawai. Haga jingla kai Saudi Pro League happening ke Al Ali Saudi Persia eka Damax. Haga nega jingla kai ke Kenhun jong Firmino ke Al Ali kala khor ke nam job hadin magalala abad pelim eka Damax hadu Saula ar. Pada haga nega jingla kai orang ila kai jong ke Al Ali u Firmino ulio ben Thep shigol naga benta ke Al Ali. Haga wai par ke jingla kai Saudi Pro League happening ke Al Ittifaq Persia eka Kenhun Cristiano Ronaldo ke Al Nazar. Haga nega jingla kai ke Al Nazar kala khor ke nam job hadin magalala abad pelim sok ya ke Al Ittifaq dan lailanat. Badia gini gilai gol leo ben Thep nengkong dau Cristiano Ronaldo lengba ke penalti ya ke gol ka baar leo ben Thep dau Al Najdi badia ke gol ka balai leo ben Thep lengbau Taliska. Haga jingla kai Indian Super League happening ke Kenhun u Aiban badu Ricky Shabong ke Punjab FC Persia eka Odisha FC. Aba pai shakare ke jingla kai ke Punjab FC kadang teng ban khori ke nam job hadin magalala ban pelim eka Odisha FC da arla kawai. Badia ke gol penjob jong ke Punjab FC leo ben Thep lengbau Agustin. Badia ke bol laira penbu dau Ricky Shabong haka minit ke baprap kundai. Baleng bagane ke job ke Punjab FC kayo khor riu point nagi artli ke jingla kai ke jong ka menta ke samai.